ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Mawlong New Shillong Township Football Club kalong kakenhun banyor hai kanam Lahduh haklumpung ilakai football keblai kerteng kum Maitshaphrang Khasi knockout football tournament belapenyat dekat Khasi Students Union Shillong Mi Circle hakat nyodre unaitung arjar pausau. Mawlong New Shillong Township Football Club kelayor hai kanam Lahduh dapat penlim no mau kasyang football club hakajing shoot tiebreaker dasau gol lakawai hadim kajing khun ha kelas step kelamir kini ki arkan hon clear khat da malashi gol hakajing penha perda ya kini kelempung ilakai la sakhilang du general secretary jong KSU Sengkme usamla Donald Thaba belong kumukongsan hakani sngi usamla Eric Nongkendri bedu sports secretary jong KSU Sengkme belong kumusumbut kongsan berkiwi part ki khocha KSU. Ya kena man of the match la yora du Sibarus Lating neka Mawlong New Shillong Township FC. Ya kena best goalkeeper la yora du Lurshai Maunai neka Mawlong New Shillong Township balik man of the tournament la du Farming Suting neka Mau Kasyang FC. Kajili akai football hapo kajela kalakiu Maitshaphrang na kini kisnem ki blalet bangin nang I hisu ya kajing kiu. Tingi kermen ba kajingwan ban pelong ya kani ka tournament ru lengba ka KSU Shillong Mi Circle. Kadang kajing temu ke habalendet kata kolong ke beningkong bandan kajing iit kajing teli kajing long kawai hapring jongi kum kajat benriu bat kum of hios ngo mene nakaliang presiden ba kadan kamru bangin rat dingkong ye kajing sniu ki badan hapo kari ba kajat benriu ke jongi bat napdeng kata baro pat kajing pelong jongani ke tournament kolong ba ke Shillong Mi Circle rasim ye kani ke bentang ya kebanilum ye lang ye ki prasamla nakadong kathan ki bahab ban pet ban khmi hapo ka circle jang Shillong Mi dikata kadi ka kong sandu ya ka ba ka KSU kan kentiu ye phi ki samla omta ka jila kai football handai kan kentiu ru ye phi ki wei pat kiliang ni song komen chibun ya kani ka rai ka baklasim ya ban pelong ya kani ka jila kai banganget ba ki wei pat ki jila kai ka ba ka Shillong Mi Circle bat kumju kum ka KSU central body kala shim ye ka benta ban penkiu ye ki samla haki wei pat tangange dru bau blei unang ye kerku unang dan kat ya ka KSU Shillong Mi Circle bat khamta me ye kani ka lingkho siap ka bashi spa prakunda jong sim kirat sing ikan mau baro bangite baro ban ngai men sim ye phi ki para samla jong ngajai menriu banginum dei ban cheptien ka thama ka bangiyat kum ki samla kanang ni syakmat kanang jur pha ka jingele kanang jur ki jinge nginang wan ki jinge ngin sange kendu nang ni syakmat andre ai ba kani ka mensim I nam takari ba ka jaj menriu kanum du apeng jongi ka mensim I nam takari ba ka jaj menriu kanum du pidon hakalang kepule pidon hakaliang ka kam ka jam jong pi pidon hakaliang kanu benta ka ba blei labu ye pi ken ma tong ka we ba pin I ya kari bakajat menriu hangnu ba pidan wanu mi ya kajat menriu jongi detang mata ka bakadan ka mensim ba fin I ya kajat menriu ikermen bo blei undan dekat ya kari bakajat menriu blei kurku blei undan dekat ba nginget bakani tournament kan long ka bayai bay nanti hadu kepada kut ya kani final match hapdeng jongi hani kapor Sementara hakani tournament ke bala penyat ka KSU Shillong Mi Circle ki art ligi kenhun kila boy sekani ka thong bakinya kini ya kata kanam Lahduh nakit bok kirwiang ya pi boro art ligi teams ba pinyelekai da kata sportsman spirit pinyelekai da ka jing smuthu ba phinamedan ganu ka jing bisni ka jing pi hon namar ka jing pelong ye ni tournament su ka din pinju ya jan ya pi marka bakong san ne ka dei ka ba ngila ai ya pi kani ka platforms ki jui hina ka por ba ki bun ki kanhon ki pelong ki football tournaments marki don rigi bakli kani ka tournament jo ka Shillong Mi Circle beli kim sya banyelekai ki bamdei Khasi beli kim sya banyelekai ki banabar jong ki Shillong ki bahap apa ka jili jong ka Shillong Mi Circle la jos ngau ki jinga keren khamtam ki baile football ek bagi sidon ki tournament maswa catch em yang kumjuru ngir ki kwa bantap ki talents jong baro ki badon
ladingi ailat tantangi giwei kemut ya itu ki badan sap ki ban jelek kai kinam yo kata ka platform ne karan san ban pen iya ka sap la jong la ni ban yo ya kata ka experience te seboro art ligi team kan dan ko wi job kan dan ko wi baram ndrei ka jingram kamdei ka jingkut lat ndrei ka long pen ban kum wei mau jam ba pin poi pat ka jing job ba ka team ka ba Lahduh ngi kit bok riang ba anak la job pinang yai pentebet pentriam jushu iladi hadu ba pindapoi hekwe kiran san ki badai ka state level ani ka national level ani what international level te tang ini ki kenten Maitshaphrang klur kari Islam ke ki isu shalom ngi circle Islam upat ke bri nyotra baro
Ryan Warba, Vinal Suteng, Roy Namrum, Sherman Suteng, Kenny Mongri, Donald Roy Suteng, Eddie Kanalki, Jock Suteng, Terry Ringhang, Bawan Shua Namrum, River Roy Harmati, Albus Chan Mukim, Sunstar Namrum, Hilarious Mauri, Lester Mauri, Ban. Ayah Khasi ni siapa teman? Ayah Khasi ni lah. Ayah, alas. Khasi ba? Ma.